大家平安，Jawai tu chua kajam naman namaka jinana sulivat saka tu chua kajam naman auruja supuina kainwa semas imazai tua tau chikerani matai imazai tua lima suratan imazai tua tapuru katu pitu akaram patu sepaca puru katu waro akaram matai fu yin 5章17节到48节。Maya kinamnam tu uriku uripen na zwa pinanata kakudan katwa zwa sinituru nua markaro pakadakalang tua warung na cemas aku sini pangces ini ka uri amurip uriku pasuswana penuh pena uridan na sakamayang Pai kunu a iwawa penas etan apate mauri pai chua karvarvan katwa kadunangan ini ka uri mauri pa pineneta kakudan kumalia maro tatunuana maro tasulisana pa uri mapasusu sakamaya a penolat Pai manasika kumali ya tima no seman neka tuazwa tala majirana pasusuan pazazikat masanital sa talo uta tua ari-ari tua seman neka imaju ki namasang tala teku-tekuan nga i tari vavau. Au saka kumali ya tima no pasususu toa pazazikat sa turuan ki namasang nama paala nga i tari vavau. Pai kuno a iwau azuano nangwaan no inika taparawa sanan toa nangwaan noa papu sususuan ta kakudan katwa barisaya cau-cau ini kamuna makayanga ta sematwa pinalawakan noa cemasi vavau na ermandangamu to itsua sini pazazikate toa si chwaya na cau-cau nakuya emci toa cau-cau au na emci toa cau-cau cara sikirain toa pineneta kakudan sa patavungin aya kai lakwa kuno a iwang azwa na keminamali toa kaka cara sikirain uta toa pineneta kakudan sa patavungin ayaken au dekaanga nusu patsugan no izwa aya toa kaka cara sitavrakan pasatoa ro papapenet toa pasariu au masingki sun no izwa aya toa kaka sejala betul pasazani toa sapui i serem ayakan au pai no pagau-gau sun toa cemas itoa papacavangan no izwa mapa enet aso pinasarivan toa so kaka aju azwa so sipa gau-gau api te ayau toa papacavangan sasu vai kanana semangas kidalung toa so kaka sanasu pangtiza mumal pagau-gau toa cemas no izwa cau-cau uri remaka sitanusun pasa kaka lawaran semampasariu no
ini anan kamu na jemalun karasuju wa kirimu no ini parmek no sipatavra kaso sun tua ro papa penet sa sampasarivin sun sa rosungi nangasun ku pas utaya ibu kumali ya ita a gimpiat no ini anan kasuna makapavai a matsuvum ini angata kasuna uri sasau irusum nalamandangda mun tua izwa sini pazajikat nakuya kidaa tua skel ayam lakwa kunu iwao ualaya timanga no patsung tua vavayan sa kinumnem tua menganga namasang kidaanga pi warung ayaken au no pasariven sun nuaso matsa taikanavan sorapu sasu verichan pai kumali ya masorapa masanita letuasu kinatsavatsavan saka inika uri seman serem sun kinatsavatsavan na penulat tamangwa anan au no pasarivan sun nuaso lima taikanaval ngedui su verichan pai kumali ya maswarapa masanita letua su kinatsavatsavan saka inika uri sema kinatsavatsavan penulat tamangwa anan pai izwa sini pazazikat au alai uri pakitu vadai tua skel nakuyanu inika pavayan skel tua sikitu vadai vicik aya lakwa kunu iwao no inika na sepasariu tua zuma skel vavayan nakuya pakitu vadai aya tua no putskela zwa vavayan tua zuma timadu anga au alai ana pasariu tua skel azwa na putskel au alai tua zwa pinakitu vadai vavayan na sepasariu anga uta tua kidaa ayaken na ramandang mun uta tua izwa sini pazazikat tua sichwaya na chau nakuya inika pasusu tua so siniki etses aso siniki etses anga pasusui penulat ite ayau tua semas aya lakwa kunu iwao nuka nema nakuya ki etses paatereng ayaken nakuya pasakarvarvana ki etses ayatwa mavana iradan noa semas nakuya uta pasa kajunangan ki etses ayatwa mavana papukuran ni maju nakuya uta pasa yurisarim ki etses ayatwa mavana inalan noazwa nama paalaya rava sa huangti nakuya uta zemapat tuasu uru ki etses ayatwa kumali ita uval inikasuna makaya papa vetsraya papo etsenger pai anu kai no ui ayau no ini ayau au no ivuanan muna pakariau ki na kemasi tai satan nga
na remandangamun tua izwa sini pazajekat sinu maca ki benaret uta semu maca au sinu alisan ki benaret uta semualis ayang lakwa kunu ivau maya benaret azwa na pasarapai danemon ayaken au nu izwa semapil tuaso ini tekanamal pasapilan ata aso ini teka wiril no rakat sensun nua zuma apasa kakalabaran saka uri arapen naso kava sipakatarat pavayan uta aso kava sipakavavavavau pai no izwa na remivu sividai uri pasavuta danusu na papasiki natsu tua ita kilo katsu patidusa kilo no izwa ki aung danusu pavai ki maju no izwa uri ki sejam danusu pasejami na remandangamu tua izwa sini pazazekat kilivakan nasu shikata alam sasu samvelili yasu ala aya lakwa kunu ivau kilivakan marka nu ala sasu sanu inuria nazwa pasaraparapai tanumon ayaken no mayatutsumun kimuna masang kaalakan anga no kama atsemasi dari vavau pai atsemas pateraran tua adawa nakuya-kuya atsau-tsau nangwangwa atsau-tsau au paudalan uta nama paseet atsau-tsau rupa salivan atsau-tsau pai no ami nazwa ro kilivaliva ketanumon no sikiliva kemudah sanu pakarvai no atsemas kumali azwa ro ki kazilu aku matu namayato azua uta au no ami nano ari sakamaya ki aivivanan anema urino shika tanangwa tua zuma kumali ini ka namasaru tua ka matsemasan tsau aku matu mayata zazua uta au pai ulamuna na kemala kilivaka nangata anamaya tuanu kama tsemas dari vavau na kemala kilivakan aicho kai no tsemas shinvichi kimazai tua 马太福音的5章17节到48节 Saka tutsua kadam-daman asini putarvan tanijen 在小细节中活出信仰。耶稣用一点一画的细微处邀请我们审视上帝的话语，并忠实地实践出来。在上帝所颁布的诫命中，没有哪一条是微小到可以轻忽或不予理会的。例如，在愤怒时对人脱口而出的话，如废物、蠢东西等字句，若不尽快与当事人和解，就别想得到上帝的悦纳。或者在路上行走，只是看了一个妇女的眼神，心中随时起一念，可能就导致落到地狱的下场。对于恶，需严肃以对，就像切除肿瘤的手术一样，必须把癌细胞清除干净。
才能保全生命。同样的，义子休妻书一句誓言，报复心理被恶待时，心中怀恨时，都很容易让人无意识的附和或轻忽，使人远离天父上帝的旨意。一点一画看起来似乎没有什么，就像芝麻一般的小事，主耶稣却不轻看。他明白指出，真正实行上帝旨意的人才能进天国，即便那些诫命看起来并不起眼。耶稣的话提醒每个渴望天国福分的人，要致力追求完全，因为这是成为上帝儿女的身份标记。喜那亚等经读出嘎加曼加曼，在小细节中活出信仰。萨嘎读出嘎加曼加曼那西尼巴基尼们表现，我如何看待圣经中上帝所吩咐的诫命律例呢？sini pasamaro tianukin saka latinana paena sejaki menem kana pasamaro saka kainuli。 亲爱的天父上帝，你从不轻看我，即便在众人中我是那样渺小。你让我学习真实的信仰，不是高谈阔论，而是谦卑学习，并在生活中的每个小细节实行你的旨意。我的爱不完全，求你帮助我，让我更加爱你。奉耶稣基督的圣名祷告，阿们。Mali-mali tu sa kajaman-jaman nama katinana misila sela nga kila rai sumupu tu mana pajazikate no semas la tapina ona sa tapa susuin saka nama kaya nama karba atia semas sitari babau ayakana papupisul pasumarau tiansun tianokan ayakana pasumarau tu sa kajaman-jaman latinana suliva tu sa takeni adavan大家平安。